Tatani akan pengusaha itu harta doang nak. Ulos na gajang. Asa tu gajang balita gajang gajang balita horas gajang tu pun akan saya buka. Ini tidak roh tahun itu berapa di pasau berbagi dengan orang. Ulos banyak. Sekarang ni apa yang kita sekarang dari sana merasan. Dari itu pas itu harta. Mula dulu ada akan ini sebuah anak dia itu harta tu anak. Bila sudah berbuat, ini orang makan. Kalau kapal barang ini nak turun angin asal berdua, dia akan angkat makanan. Bina sunnah hasil. Jangan nang. Ambilnya tiba tujuan. Surah kami, surah asal kurang. Asal itu baca sih semua angkat. Bukan hanya orang yang nak tidak semua. Akan beruang karena bukan ini orang tuh sendiri urus perahu kesehatan itu dan yang lain satu kok masuk ke dalam maka kita tidak dari itu dia harganya sekitar $10 mau lebih dia kata lepas serahan mana kan dia kan pasang mata buka sabar serahan asal namanya itu ngagogang ngagogang ya horas mah mudah dia kepada yang nama mah dia kata tiga ya orang kata jangan kalau tidak bina juga punya seluruh nanti horas sempurna yang Mula jema dihamu pagiling mo alani alang raja Roma kami masoka tuero kamu alani rade mahunga jalo karo nami kalau tupe sa puja jari pasang sayaw si baju lasma bani badan lasma rohani kodemu las disoto pasato nami raja nami inga percabaran na hopar tuhamuna so nami kana raja nami kapate nami ay ko kay masoka kamu mah kota sokai ya salah homi mamnoka hudah menai background mana ho kartusi
sama udah belum. Ya tu siap mengalahkan saluran baik. Siap mengalahkan Kusima dapotan parso. Maju juga. Jadi siap mengalahkan Molo tamat ha. Sekarang mah. Sepuluh bulan namin lang ito. Basta namin. Tiyo binat ng mga Pinangro. Hani. Kota studio alas pada ulama tu sadari. Pada nama menoleh. Sa liburan diluruan nasa umatua apalagi tikyon mengarohami bison hula-hula muna lima marga dalaban peparan yang puntai opu pangalahang las dohani namar-hamarang ke bison dongas sa ulang muna dihamu terlalu mobi peparan ni na puro nami nang badua dulubon di permoding naon toho doi akalaya kaito tak terbaik nak poncaroha ami pe tong dodok rohanan alai ido dinggan nasa jol mai komma dino dino ketuat tadoi hamatean perhitian lau pajupang do dewata dang adong nagabi batu dang adong nagabi kekal hidup kekal jadi ikom mati rohita suri molo pe marsi jului jadi tang palagajang nasi mardiang lihat tak kahata yang ulinak karing hata tiro itu hamuna saya timuba tarabul rohamuna saluhuna lumurina koparan ni naburunami ng jumulon lungud dorak magpili jaladok dorak isi manalaw katawku isi manalaw gabi dugungokku produsana adak tikos saluhuk na koparan ni situay yamang buru nami mulagi segado kamu di tamurakku mau nang mahamu saluhuk na mo nang diolopolo unang adong na mo nang dihata marsia jua kamu malatung adong akan nalubi na hura unang ibigay ami binian adong akka perselisian terlumobi di hamu saluhuk na koparan yang berkumula imasitua na disimina tumretaro jala sadaro rohamuna saluhuk na hamu koparan yang memburu nami i namar hamaranggi songon hata di situ dua madonon nami tak punak di sibagading di atas nama bangiringan lam tu horas nama hamu namar hamaranggi lam tu takas nama hamu marsi bairingiringan ima tutu laswak songoni madiho amang boru opung idapit hata di situ dua nama dok adok haluk kamat patungutong buluku adok hati ima patungutong gorpo pekpeng maho saur madua patugu-tugu bahuppu saat tu namar nini saat mai tu namar nono jeles sok songoni manang dihamu akaleku saduhuna songon hata di si dua-dua marohron nami nang nakali potokku asabina tiko kujur mai pago mai ditobini tabian tuk tulia bihamu mijur disima hamu dapotan parsaulian ima tutu asabonange kuli mai durus mai siat dolok si kagongan tuk dia pihamu bijur di sini hamu dapotan pas sabotan ima tutu lomak masih dijuang lomak so di babuan horas mahamu molotuk tinggal di huta horas mahamu molotuk tinggal di bangarantuan saat masodu saat matubuktian nunga saat hata nauli di basahat tami saat mahita salunna horas jalagabian ima tutu songani mapaduan nami hata nauli ilo roha asamardus kita ima jala horas hamuma anon yang
asa marmula gabi, marmula horas. Asa siya jur may mula-mula, siya jur mula tokpa. Baik namang may sokot ang mula-mula, baru mo tukod ang sopa. Mau lihat di mana kamu pada musik kami. Open yang korang mahal bahasa tonulos tu parkir lemon namion. Ang lihat pangkabian, lihat perhorasan. Di tahun ni ulot ta sadarion, ima na majalo paso-paso, ima mang guru nami marga sianipar. Baik mamang kodang manggaliati.
Basay yang go nilai nurosi tarasapi taroi alay dalat doi laungar pangiruak kami to matta na marpuni bata asang gia tudik kinanengro lam disahapot to hamu sa luhut na paso-paso na namaragani to tope to matutu parbuni pasta sa marlaw kota dang lupa hamu dihata jala ingok do hamu ditona dihutur da karaka karit dikete ebeng-ebeng roh hamu marsop batu hula-hula muna toktong mardongat kebeng tungmas selas roh nami seraja yang baru dengan kalai nami saruh desa suri berbunga-bunga tangan nami disialani songon daun nami ma asa silur ma pahana muna tutik kinaneng ro gabe na diulang muna katutik kinaneng ro mangomong mahamu ya bertiga-tiga horas ma ia nangak kabar dalan ya di baga sa persikolado pe saya ditata pa itu hatta ma akabisun tutik kinaneng ro mola tungarok ka kabing usaha saya ditapa itu hatta ma balgani usaha na katutik kinaneng ro songon lima padoan nami songon hatani si tua-tua maronon nami sahat masulu sahat matubatian nunga saat ulot ta sadarion saat may tasalunda horas jalagabian sidok poti mahami dohotope alalas habi mapakhosa nunga rispu na pinasahan ni nanyotang muna hula-hula muna sa luhut na nunga tubo muna ali-ali muna asang giat apeli persapubang muna abing nang dia bingang muna tuak nang dia bara muna akahata na uli na pinasahan ni naukupang kuwari ami sa nakalingan atong donon nami ma songon hata ni si dua-dua asa turtu main na adur tio main na lote hata na uli tangiang na pinasahan ni amat taraja na tasuri para di bagas sa jalariyo sayo nang mamuba sayo nang mamose imatutu asa horbosi di kota dung may sisabang nawalu parbutuhan mga lilit parmata mga balu di bali ang majapal di huta may margalu sa luhut na hatatangiang hata na uli na pinasahan ni luluan na pinapasangapan sebelas jadaryon takas matong apo hamu martong anijabu tope apo hamu manauli apo hamu manaringan isirok bodi man Jadi so Jangan nataraja inata sa ribada na moray malatipudak kami dua mula sa luhuna raja ni udur ni hula-hula nami raja naman tubo raja anyale panumubi mati par raja ni hula-hula nami ibig kami sa luhuna dengan bahasa ay pasal itu ang marhiti hamuna hula-hula na sa satu toro jodoh kamu banyak kata pasuan Tuhan anjak madudu at kata pasuan nanti masa muna amat teraja na tasurfera Tuhan muna asuntor keparan yun na dua nami o pudati siya nipar moro majutak na masyala ma kita
tanggal tulong ng pagdulo na doon. Ano oma, ari nagkarunok na, pinanang pastok nila ni. Siya na ni, walang hata mo natin doon, nagulit pasat tani, pagkailangan ni, bulang lang ano. Amang baga, inakso di pada ng mga, tarimo na mo'y patupahani si panganon, lao panganon muna. Mula betul mo'y, nasuli na mo'y patupahani, lao, kasana po kamot na raja natin. Ang namakulit natin. Mula bilang makulit, sikat ka manihon, titik-titik kinang ro. Mo'y nung jagar sa wani, jagar siya ni, lolo nami, lao panganon muna. Asa dapat yung polis dua, asa titik mana tinopa, at yung ibat panganon muna. Waktu susahnya be, nak boleh di pasar tani, lama panganon muna. Tuhan teman-teman gue do pas-pasukan. Matu tu. Ada kita nggak dulu ada. Mau di Jepahon di Tikiong, jadi sehabis gue ada lagi, ada muda pasuk-pasuk, pasar kamu hari jadi muda. Menjadi muda pasar kami tuanlah, si banyak kon aku memahami dari muda tua kali namanya, kemudian akan dari pasuk-pasuk. Menjadi muda di pasar kami tuan sudah rajani, muda kami rajani. Sudah akan metode kami dan polisi Budiman melihatnya. Amang raja, Rohinang raja, dari kami dan ini rohana, doa kita di rohana, dari kamu do kita na, dari kita di kamu di sini nasabong nabi. Ketemu di pasar kamu ada kami ada sesuatu. Terus malu hati sini, lihat di mana kita karuan. Sedia dulu ibinong parin na dinkalon ni Kainangon. Ipiyok kayo ba sa mga nakapulong niya kamang. Hindi na kami sa gugna, naglugusto na. Nadisod. Mula tigulang panipasa awan namin tuwag na. Asa sa mga nilong isikuwa manonok ko. Tutuin na Gyogyonin na lote. Suliyak ka hata paso na pinasa, hata paso hata luli na pinasa ulak ka lang. Kaya ulang mamuga si ulang mamose. Matu tu. Asa harpangan nga nila tuga, dalat tujan. Suliyak ka hata paso hata luli na pinasa ulak. Apo na takas may wapami matumalidaw. Matu tu. Horas. Manuhatan baik dabang masih bio las pado mo matuhasakan. Pertama, kodak panipuli di kami, amang pati nami, nama lo, baik majo di kami, kodak panggopuli. Asa manoktor kami pinoperi dan dua-dua nami.
kata tiga lima dua empat tanggal jam hukum tiga boleh kena dikatakan. Kali ini tentang dohami do turut dan juga tiga atas nama Huriatka Huria gitu kami kita tahu. Kelas mariti nang di bagian tiga tentang do adong kian Huria sama tiga ni sipir mitodi Tuhan munah hati mitod kita tahu. Molo tukse sonari di batahan lah narohamuna macarota asado menari na otik sipuriton di gudang otik sekali ini nakapasara ni Huria di bagian sikyon Tuhan dari watama dengan bui diap bapak sepatuna butima patata mama Ratus 24 ayat sada dan betul dan buku nomor 100 2006. Laut tadi Roma. Dohok warni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok warni todi parbadia. Amin di dok Tuhan Yesus Kristus. Torok do inganan di bagas. Hata itu hata dihita tersurat di Yohanes 14 ayat 2. Idok di hata itu hata songonon. Torok do inganan di bagas ni damang outsei dohnuk kuma Tuhamu nalahu duau mangarade inganan dihabu ido sahana dihamna nang hinahormat di bagasan warni Tuhan Yesus molo nakarede nagarusan dibigihamu ima ale-ale domandi nangon di punguan di gereja warna punguan ina Saudi itu karena arep dinasida markur sahat royok bason alai hamna nobigesa iman nasinuan ni inangon di tomatongan ni Huria kapatan na disi berjumah hamu mangihudon akapoda taringot tupang Huriaon taringot tu gereja martamiang loho madohoti akapumuan di dia pehamu narhuria dan narsada alai boni nang ditinggal hon inangot Tuhamu naing do ihut tonomuna buido hita magalului aka narikot dingoluon alai yang gongolu nito di sotung tadi siap kamu nang gosada pe inoparni na dua jala nga ipakilala kamu sungguh dia perjuangan ni na dua ditingki di moluna mararepok kamu di poda di Parmingguan, loh di sini hata
Lanjut berjalan. Namoti Tuhan debata maho laho ruar doho laho bomo ola nion ro di salelengi lelengna. Amin. Mari dihiga dia dulu bicara tutup waktu. Amang Jones. Permulaan di dagingmu mula mai gabetano alai Tuhan debata namano paho doho Tuhan Yesus Kristus napadua siat dosa doho todi perbadia nama joho Tuhan ngoluan na sora suda ima na mangaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi. Amen. Takas dohu boto na mangulu do si panguluau jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk jala ia malake hulik-hulikon jala malua au sian sibukon idau kumadebata au sadiri matutu marnida ibana gabe hatu auku. Amen. Martang yang mahita di Banua Kijang hodo debata napuna hami rodi sude ngolunami saileho mahiras niroha di hami asa marlas niroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutangamu mata nami dohod daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sailehon todimi manogunugu kami asa diramoti kami molo hubolut kami rura linggoman ni hamatiani hasi maroham sai pamasuk mahami sogot tuha sonangan na sudenggani. Amin. Mari deh. Lah tadi hamba.
Tuhatta di tangiang hato katay. Alia manami dari berbagai jam, saya pinapagi ang agwarmo, saya romarajanmu, saya saud malong di rohang di berbagai bawas mo dari berbagai jam. Lero manihami sa darion hamuduan siap hari, saya sama sanami sanami, hidup sa hidungan na magdusa ko kami. Una kami tulog pamutunan, baru memahami siapa mago, ay mo na kuna harajaw, lo tagugo, ro di kasalamu sa liling. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, doho parsauran ni todi perbadia, ima nama dongani hamu di bagasa tikyon, saha ro di sa lelengi lelengna. Taitehon amen. Pinaksa.